megalayapost.news. Meghalaya Used Car Dealers. Wansya Meghalaya Used Car Dealers abadon hamotrum nompo riboy desing. Kajakal kabapila bantit di batkeliang yajan baro gijajli hagador kababil. Yawan bansim kabu bat bampin nombabe. Naga benta gajintip kabakampanya hila banpun hakinekin number room. Highway Lai Art Nai New Way Lane Ranyo Dai Sau San New Nai Riunon Lane Dai Lai Riun Dai Pra UAR San Kakenhun kinorep hari boy sengi bat kabalati bro kum kajirang organic agro farmer producer or company kabadai ru kakenhun bulala ban shalan yo so nyantra sya Dubai menta kakenti kali pat ban plino ya kakarkhana kabalati kum ka Meghalaya Falls Aseptic Pulping Unit bat Mandarin Sorting Grading and Waxing Unit kakarkhana ka ban sapimi ya shibon gijat imso repair ya kate kakarkhana jong kajirang FPC kadai kabadon hapo kasnong jirang latei ha kajinglut kabalakon sya kasik Klur san pulang ya kebalalej ben plipai ba enta kesngi da kong amprelendo ka menteri ketenat kamrem kum kekongsan harengkat ke jingdon lang uba sesn setun MLA kejarang u Abilash Baranwal deputy commissioner Gariboy ka kong Iba Lahun thank you CEO kejarang FPC ki officer nah agriculture horticulture kinoi lam snong lembat kinong rep jong kate thain kate ka karkhana bal plim tasngi kade ke baladon nadu ke jaka banbu bha ya kisok ipai ne kimarrem ke jaka batalian batmi umso lembat kiwi ki benta kata shwa ban chalan sa kiwi pat ki jaka kate ke jarang FPC kede ke bala seng house nem arjar kanyo batkat adu menta ki don kumba saus pa live sangun ki member ha ke baleng ba kate karkhana bala pli menta kesngi kino rep ki la ban poi ki marrem jongki ki belum kumusok nyamtra kakan usok turun using lembat ki kiwi ki marrem hak bagate ke karkhana kan sim hak dor ke babyang bat banlong ke jingkerku nak menta ki panyorem kum belong menta kate ke jirang FPC ke dona preng ke jingit elok bat ke Lulu Group International kata khnang mat pensuk ya kerukom bansalan ya kimar ki bemi nak te ke jirang FPC syai ki we ki jela bat wat sabar ki riru jo ke kong amprelindo ha bakren te ke sing pau ke jikmen bakaliyo bani sim mata hak te ke sing lekmen ki norep ki badon hak kan hun jong ke jirang FPC namar leng ba ke te ke sing balala ban pri ya ke te karkhana kandalong sya ka ba ajman toy ya ki paj no rep ha ka than riboy se ngi hi berwe marmalade so we can use with this aseptic form. And how much are you producing? Actually in a day the capacity was 1.4 metric ton but the ratio was 3.3:1. This is a bag, ma'am. The pump at the end of it. So this is attached to the machine only. So it is at the 120 Celsius to get heated. And after that, after sterilization, it goes inside this 20 kg. Aseptic. Yeah. How do you spell that? Aseptic, without harmful bacteria. Aseptic. Aseptic. All right. Which means Without it's harmful free of septic. It doesn't. 18 months. Yeah, and then we are yes, chef for 18 months, and then also we are NPOP certified. Yes. Good. So we have the bias, we just try to explore with the market because we just installed this distillery during the month of April. So we just started the production. Actually, it was for mandarins and pineapple, but now the season for mandarins and was now we started a lot of more. So as of now, we process and we do the production before pineapple. Very good. Kadai ka solkar ka badon ya ka jingai ka bajngai na ka benta kumno bala ban kentiu ya ka jela ka jungi hakane ka sngi ngiwan ban saki haka bidei bat ka jingple ya ka Meghalaya first aseptic pulping unit and Mandarin sorting grading and waxing unit hane hapo jirang constancy ngaso ban ay ka jingkublay ya ka jirang organic agro farmers producer company nado i CEO nangja i chairman jongka jirang organic agro farmers producers company lingkat bat ki registered farmers kiba lingba ka jingtresh tom ka jongpi ngilayos ngo bat ngilatip ya ka jingtresh tom ka jongpi ya ka jingtresh tom jo ka company
lingkat bat ki nong rep baro bat lingba ka jing tre shitom ka jungpi ka ba ka sarkar ka layo banyarap na ka menta ka ne ka company hakaba pilala ban pintulun ye ka kam ban pin kentiu ye ki kam rep hakane ka area bat nga sokmen nga susarong iladi hakamo yos ngo naya ikong iba thank you iba lade ban pin ngo hake bidei bat ka jing penmi ya ki so bat usotrun so nyamtra bat kiwe ki jakso bat hakaba nagaliang kajirang farmers agro producers company kalala ban pha ya kimar ndai tang haka domestic henry haka global market kane kanangla susu ban ai men sim ya ki nongrep ki jongi ki badon hakani ka thain ba kinang treshitom haka kamrep ba kinangla ban pinbit pinbiang susu kumno ba ka production lane ka jing pinmi ya ki so ki pai haka ba kum ki nongrep kum bakalong menta kador ka ba ki nongrep kat kum balap tha kat kum balap pentip menta pilanang yo kador ka babiang kani ketika kabu bat kalat kalenti naga menta jong pi ki nongrep baro hakaba pinang treshitom nang 3 minute haki kamrep ki jong pi karep karyang haka konsensi ka jungi kadai ka ba ki pat ba ki im bat ki shania tinga ainin siem pi ki pat nong shong nong baro ki nong rep ki ba i ki jungi ki ba treshitom bat nang yai treshitom nang yai 3 minute ka sarkar ka don honorable chief minister udon honorable minister idon nakiliang jungki hoj kilale lupa kiladon lupa ikta kathong banyarap nakamenta jungpi te ngikerman scam ba ke improvement lene kata ka jingpin biang kanang kiyo nakawi ka snem sakwe pat ka rep karyang ka jungpi ka jingpin mi ka jungpi kiso kipai kanang laban kiyo na wisdom shall we pat ka jingkit bok dirwang na kilang jonga kum unong mikmat kum Emily ujongpi nga kit bok dirwang ya ka Jirang Organic Agro Farmers Producers Company nangta ya ki nongrep baro ki balade pan registered bat kene ka company nga kit bok dirwang ipi baro iwe piwe ai ba kene ka company kan grow lane ka nang Houston habaro ki benta biang yaki tiar ki shang jong ka yin ka sem jong ka rumpei jong upon kasi kara upon jong kani ka ri ka beit ka jongi ka bangi khot ka me kahalia hoj ka sarkar le si kampat la ban biang lut e phi la dong shedong rei kunong rep beit jonga hakani ka por iwang hakmat jong pi ban pen iya pi bahaba pi testa pi don gamon pi atre lang pi asnok ti lang dan ke ai ga ba omla banle pinget ya kata pinget ne em ya kata kajing em ka jongi kasulong baik kumta ko sarkar hale ayo akamlay ay di ong day di pertanding hasurok for election kalikin kaday kata kalenti ka baka sarkar jongi kan pen iya pigi nongret hato por ba pibat yung tumok hiyo ne pibat ya kawat ka jong pi haba pi prat ikiling ka jong pi mudor baka sarkar kan wan lang ba pi
senda banya prat ya kilom kiwa ngimla mangi banle kata dei mapi kai kata kapenta jong kesorkar kan suaya pi kum kini kita kilat kilenti ya tho yangi kai kecenge jong pi pidon kamayu pisidon kam tang kapisah kaban pisah sa kacing em kacing mot kacing perkat kacing ya keni kacing ya bishni kacing ya hiu kata kapisah sikam kapisah kasorkar kan aya pi kinong rep iya tali jong pi intray sitom min aya pi kaskin la kon biang ya pakaway kalongyin kabaday kalongyin jong unong rep balay pada kinong rep kikwa banmi na lakisnong malisyong sasor banwat kampiyon yo jing nantoy kata jing nong piyon pinlong sa tao slave yung nong to nakasi slave umanaw pwede ni kong ibang lahon thank you uplay ba ito nga kabang account yung ikakamhe, kabang account yung nga. Pinang yakwa pa panyalong piyon. Kaya ka mapikwa, ong yangi. Ngingi day ka sorka ka basngap yapi. Pitaray, kinikikor machine. Kiday tang bantang ipin, ya kanikalong. Sans pa, jan reus pa, uwat. Kinong rep hangme kidon kiyatray lang pitaray ba ikong thank you in one siya kakper ng pi banyarap prat ya kata kakper na jong PM kaya prat ma pi ya kakper na jong napilami utong so wanra siya ni raspa si yang way sipon don ba ay pipras pa sipon kunong rap ba jong tosi yang si halaki jong kikita pinaman lengi kata tim sitim ya kasorkar kale yuben kita kasorkar piyat tim ini pipinigan yang igalanti siya no pikwa panlen kiniki officers si hajar mo ya piparo kiniki officers nganay na nyo kating ngiyong kata ka organic farming. Kapag mo diyo kata, dapim yo hiyo yuriaban te paho hakikper jong piban mi sibon ujur pigun. Kata kaday kababahaban le. Ngi ka sorkar ngiyong eno yuto yuria let hai siya kinong menrim. Kiba prat kiba thongi ki jur kiba tei ya kamet kiba bha kiba ai snam kiba ai mansin kiba ai jing em ki kon ki tin ki pateng ki banwan kiong o gote ki sarkar ko basneo kam ai yangi ya u dawai yuria hapthet takablak taong mapi kinong rep ki kwa ingi banyele ayu hatong ni jus ngap nanti kay kata ka 19 what is that 1917 kaya kita kapun number pijupon karakikti na kani ka kamra tanga kani ka pandal kanungot pipon ya 1917 rakti ibay duem katu number ngibo nam tajang no nam ta minister nam ta director nakapantajang pi haba pidon kating Topagtip yung lambak ito ka food. So, sustenance. CM uknamuan siya sinong dongki. Bandan ya ka CM Connect program. Ulawan na yan. Ulawan. Himot kapasok yung Chief Minister. Ban iPod, ibay, i-block, banleg, pansngap, yung iting kachong pi. Kata, kinang ya haram, kiyong ngali, sarka, baklok. Ang sarap ay katay sarta. Bon na ikitay. Kitay ikambaha. Pilates si kita.
Mentah pila deptes si kita. Tiyo jing ram. Siliwa di kita di balajok bagi ni election. Itu ay isa. Nong rap pa jungi. Ngin ay te ye pi ke ay ka pi don kam. Ngi ko na pitang kaway ka kulang. Tray shitom sit. Hoy. Hapha iki kun. Shaki school ba? Shaki sorba banwat ya kajing nang kajing stan. Kitang lapas kelas 12 pilih kendoi MLA piwan kendoi minister ay no nakakampiyon. Nakatagadaw pido tiado dem mo pigi pa kikme kilong shuwa kiman shuwa. Pi hapray mo pi. Ladakan ni ka minister ka syakri ka jongpi ka bakla. Ay kanyang ni bakla. Udisi udan hang ni kamadam kadan hang ni ubara ni dan hang ni madam mukhim dan hang tai kini ki officer jang pi ni man ye tho kanyang ni pikwa ayu kai kapangi haple pan klan ya kiterpeng jong ka jing kamai jong ka yen ka sem ka jong pi ngatarai pat don pi piatip na piatip nga lalong MLA la bun snem santali election nga majok pingen siya nga oh gijing kena rugi bersyirkai syirkai kad odi wow ki kena bangi ki batok ki batu ha lasay saya kulit katang ya kapag kubon mo bakindup yo jing tit syapang kata ka jing kena jang kiyang nga ka high court kala aya nga ka judgment mentakasngi kani gali kasngi ka mga men palan nga wan siya po dirang mga niya ship bentalang bati da ka jing kemen nga daytang ka syakri nga day ka syakri ka jongpi kong thank you akror siteng kata ka bang akong kalapoy jan rius pa kita ti farmers ki don hakani ka organization ka jongpi long nem long kong bapin shimno nesodno tangkindit nakataka alklon panyarap igini ti farmers ay kataka CSR kapang iong tim pa rin kaingan ay kaliyang mga pat yakiway bangandala nginle ya kabaday banle Chief Minister ulat mo banwandan lang bat ni bat pi hakum kani kapor banyak kemen lang bat pi kita kinong red kibadam bentalang ha kani ka project nrei nakidaw kipamlakyar Chief Minister udon menta sa Delhi pitaray ulit jungo pertay bat ulit enjoy sa Delhi ulit panyasad nakabenta jong pi jong ngaya ka GST banpek kumnong nila banong ya ka sarkar kami ko sarkar kami kijat benriyo jongi kilong kajat benriyo bentang sitanat Snobha sarkar kami ay yangi kijing don kam bat ngan ya tho ya pi ngamen sywa ngamde yan bipire ngari kongres masyong ha opposition biang persaksan snem nga sajakat pak tang lisurok tanad rumyo toy lilay sa tigiskin jong kiba per kong kiskin nam pakilong yin kiba per nray kani ka sarkar pindaong sa kumnuru nila persyangkat mana titip kajing persyang jungi hato kabyang kila pun kre yang ka speech ba drong ha ban klo mak jong pi ban ong ngilale kata ngamongi kita ngapo ban kre ya pi marway to pi ginong red to nang kontesi kariboy kadai kari kapakiblay kila kerku kerpang kitip ya kata pitip bet kat babet
unsay so hakinikilong. Day na lang ne. Mga ngawan nakasor nga di MLA lang kramalki. Siya kadiyang rutang gibuilding, siya kamon rutang gibuilding. Ndali ngay. Rijing rum siya, tung rum dan jakasyu. Pipidang day kibriu kibaublay uyada. To ay nga kata kakular hangni menta kasngi. Papilay thai siya kiying kisem banong na kumni. Ayu nganle mga nakabenta kasoka. Kila man karen ni kata. Ne pinong kani kasoka sa kaida kan ayangi. Ngrengi ong ya pito ay kales jong pipi ko ayu. Ban penkiw ya kakamay kakaji. Kajing yo kajing em kajong pi. Ong yangi ngile. Megalayapost.news.